Nalazim se na lijepoj našoj Bilogori. Kao što sam kazao, Bilogora je slezena Bjelovara. Devastatori uništavaju nam travu. Branko. Sad ću pokazati na ovom semaforu kod placa, moraš biti Bruce Lee da prođeš preko. Ja sam Bruce Lee, krećem. Evo, gotovo. Došao sam i to snimiti, da ljudi vide kako se drkaju krva na sve strane. Ovo je hrast sigurno 100 milijuna godina. Vidi se. Kod šume Luk se nalazimo. Jel vidite srne? A? Danas je 12 milijuna stupnjeva, toplo je vani. Došli smo na piknik. Nema ništa ljepše kad se jede pečeno pile, pečeno oslić riba, pečena vratina, crveni luk, kukuruzni kruh, kukuruzni luk i kukuruzni sokovi, kud bolje. Pozdrav Štit, 30 sata i 22 minuta je. Danas je 11.17.2020. godine. Znači za 1,5 sat bit će 11.18.2017. Pa zato sam izašao na balkon. Želim kazati da me niko ne može spriječiti da odem na balkon. Godinama uništavaju naš park. Pile kestene, kile kestene, izmišljaju tople sokove, pravi paviljon od bračkog mramora su strgali, srušili, zatim su napravili paviljon od vode, pa su stavili ove klupe, a ja bih rekao klupe. Pozdrav Štit!